өмірзем, ырышен өмірзем, пирингелес. Паян пирин батра, чуваш нации булавы жінже, теленмелле пулдарулы шин. Хастар Чрелля, чуваш ария Николай Андреевич Тмиряков. Унан пулдарулыге терлиенле адаланна. Вал чуваш нации музыка инструментизене осталагания, тепчегене, хизепле таврабелюще, шулжуревще, музыкше, тада нумай княгизин авторя. Чуваш перенедезем, мен авалдан, чуваш нации музыка инструментизене осталаган, калыплаган, тада взембе калама билеген, юра кеве, илемли юра кеве шырандарма билеген шинзене азамше буренне куна. Чынныбекте перенюмра баян, чын-чын чуваш азамше Николай Андреевич Комеряков. Шавамбада был перен был перетелевизинчен пери, чуваш республикан культуринче, унан историне адаланда России. Тогда шавамбегер чуваш нации музыка инструментизине адаланда России. Мазине малала баллы метле шамрыксине, ябышта Россия жагыше. Баллах тогда перен шавамбек баллыда сумлы шинзин еткерлихне, тыван халық патне, тогда терлі халық патне зешделесі. Паянхи перентель булу, халасым кушнже ирдеген, ветер странствий, о героях и путешественниках, марафон бакели жулин ирдеть. Но меня даже мерсем, то за мерсем, середню врда паянхитель булура Николай Андреевич Комеряков. Хаба бузактеле. Тогда будет смог банан. Чинавка чаваш халыге хейн пурны жинже, авал, тюрли жерде бұрынза бұрыны. Кушна бір жерден дебір желе лайық бұрны шыраза. Шавы қыдрап, Аллахынде үтті халық сенбе құтшынны. Шавын бабыл, чуваш халығын кеуі қайдырзем, пиде нумай деші чүпчегензем. Шыралла да шидет деші. Шак кеуі қайдырзене шырзақ вараган, ынландараган, ашмарин словань ебіқма бұлад, онда нумай жирына шавы кеуі қайдырзем чинжен. Баллахынде чи амалхи кеви хадирзине ұқсалуқас болзасын, калама болады парапан, кеви хадирзине ұшине керет. Бұл түрлі халықын бұр. Тада қалас келет. Кашни кеви хадиринже түрлі майбар сазықлара сине ұзы бұрны. Калбыр парапанра, парапан бода кебе шабадында, бара сазы бұлбай. Кунда баллахынде парапанра илегавал мүлет ұныға, евыша қылылатны да, тирбе Турция шипштар залатны да, шикса, бара шабы тири янрадать, сазына, тир читрен небе сазы бұлбай. Чуваш халыхе тада шүтчандалы кри үзендіран зембе, бөлекчерлік рен тулаган ябала зембе де ұзы бұрны. Каларманжақ тирбе ұзы бұрны, шыммезенжен де шықтышсем ұсталаны. Баллах шықтышпек кеви қадырзем түрлі халықын бұлны. Міндей дұныға нумайрақ, тада кам дұныға ана елігавал. Аллах инде кедюшсем нумай сталаны. Мүждезен бізен шүтчанды балықпа шиух шинзем бұлны. Шүгіне жетсесін евыш хупинжен де сталаны, евыш ранда шыдарза сталаны. А перін бадыра хальхим қыдыра қалыбы. Ховылы үзендіранзем бұл. Мүллезем қалызем. Түрлі кепшесем. Кепше денемене білдерет бұл. Ебір қалапыр туыбы кепше. Вырысла қалазан ствол, пушки. Шағынбек курк сенжені сталаны. Вот маның рағында кепшерені сталаны, шықлы ішсем. Тада шүргіне жетсен, чуваш халыхе яшказен бішеріне, менден бішеріне ға. Утран ран бішеріне. Калыбыр хаққасен,
хозяй шахлычный хальди путран дези галаши. Ку чеслих кадарда пирин чуваш халыки вадамран игбин чулга Алтай тавражын че булмине кадардать. Чинахта Алтая азимнимай галазак варашын. Алтайра чуваш халык зем топонимика рабидин умайсыл канзаюна калабар сары кукшаду дейші. Сары кукшаду де мене белгерет тезе ыцасын Алтайра нехам да білмеш. Чуваш чергибе вара пиди лайф анландар забарать. Манпе кукша ту шинче сары тоа шанбек калазабаны. Алтайра сухланзаюна хальхи кевихадерзем чуваш халыхбе галаган кевихадерзембе пидищевых. Ну халька дарца помогать миндень думизене. Шак кевихадерзене. Валлах хумушран дуна шагбек пирин чуваш шержим джахаль хумушсем шагндаран шагбек шиндеши вырслана трасник деши. Калар манчах бөлік чүлігін мен юла шауындан оны аққалы бір мұйрағаран. Ку кевихадерне түрлі ятпағаланы қалаза формала қашны алда да бір кевихадерне түрлі рейін қаланы. Суна жеземге ұзығуына бір жыл күнше ерте бөрағынзам шак салдақсенбе ұзығур мала лағаймалай, кай лағаймалай ша бұқтырада ұзығуына деп аллақ. Ман пиди қалаза ғарас келет, шак кевихадер ешінжен үрізімақ. Қалар менде сазығылара симеслет түрлі майлы. Шықлыш сенже Сазыгла России. Шагынбек. Шагында вереринде варасылыш игибай абайданатте сазыгы бай. А чувашсем Шагынбек шықлыш туны. Шагна пызыклатсақ дарцасын пидиалан болече. Түрлі халығызен музейінже бұлнымай. Ташта да корна кевихадерзенеінде, авалхи кевихадерзене. Шагынбек кевихадере вара. Чувашсенчан жақ корна. Сазыгла России меслеже, кунда пиче урухла. Похыр милли галамала шак шықлыжа. Шүлди тудана шагында чиген дешаларақ. Вара верзе сазыглар мала. Шак меслетпе чувашсеман жақ қаланы вектуин айтмана. Междезен музейзенче орықшырде шоғы. Балақ шоқишсене томранда асталаны, ак манура томрандуны шоқлич. Унзасы пиде азамала. Чувашки вини галазагдардан платили. Азам бұзазы зем.
Печега жасем, ялда. Темренде сталаны кеве кадерзине, калабыр. Хурди кебе де калаба булат кеве. Итлезе говор, милле сазыкларма булат. Сырна еверле кевехадер. Сырна етезе хумышран дона кевехадер не калаще. Кадардан бана. Каларымшкига шагине хумышран кевехадер дума болады. Кунда сазыкла Россия шагинбек. Певечек шурхага шагында четыретме бамалла. Древнде вара шаг шурхах четыретме бушлатия саза дубай. Тебор хоморщине выросла она тростник тешиханде тер себе глазасы. Крицеларда да унда вара пужадан херце шыдык шыдарадында вара Терле нота земле каламалы чибер кеве хадер булгать. Делегалам шагинбек иге сырная пірле вындаштарза шингіплетнеде бара пике азамлы кеве хадері бұлза дұхны. Ағы ол сирені бұра. Бүрсеміна балынка деші. Чыварсем шобар деші. Унза сие пике азамлы шак кеве хадеребе делегалам терле хозяин елая гизине туны выходра калана. Калаза кадардан газилевали. Черлі уявзенче балар чуашсен сірме бұлбыз каланы, тұмра каланы, шықлич каланы, шобыр каланы, тада парапан чапны. Ядарлаза туягайма парапан земтуны, ағаден юрламашы пурна ситта верзе парапан дузагилді мәрдезе каланы. Парапанне вара пиде пызык туны, унса сие юнажарды ялзенже де илдинне.
Парапан чабылан сен пірреген адухман, да темше парапан жазан духна. Вара халхи бурнышрада чувашсем туйра парапанга ваще. Эне ранчах туя чынзегайныче, парапан жапса халыха савындардачы. Итлезе болар миллион сасы бойла. Кузаса тахамада враде, тахамада уява чынзегайы. Малавлада чаваш халыгын савын мала болдырчы. Савынышлы күнзем нумайрақ болчы. Чаваш халыгын биде авалхи порох еверлі кевехадер бұлны. Она кавал дене. Халки Чаваш республикинче кавал яты иги ялда бұл. Бұл алзенче еді бұлны. Аслыра шинзимде калаш, начинахта или гавал шагбек кевехадер зем усталаны. Юнажа ялзенче калы бар. Каршинка да шихны бол, ытычеле ябал земде дуны бол. Кунда вара кевехадер зем усталаны. Кавал сасы, паллахинде пидяя кала, щитне, парапан еврлер, итлезі бұқырға мүлде қалайды ол. Пидявалки кевехадері. Шағынбек кавал еверлі кевехадеріне Тутанхамон тубыген жер ұлтына. Вара калама пигенне де түрлі мистика еверлі ябалазем сиксе духна. Интернета бірзесін шаг историне курма булать. Мүжіне каламасты пөлхалінде. Тада тебір кевехадере ол Тунгар. Тунгар дене вырыслау бубен тещена. Аллахына чавашсемде сталана, или гавал унсасие, парапансасие верле, кавал еверле. Аллахынде чавашсем хозяин хилай лизене дыцабыны вахатра, она пидину майгалана. Агымызен пичики де, пызыки де, түрлі майлы дуны, түрлі еверлі дуны. Сасиемон. Аллах пужа шавраган зазы. Кевехадерене посталарам путранра. Путрана выросла галаще борщевик тещи. Борщевик по крешме пидихаль торожаще. Палах делал кашни ябалан хейн бортанлы гевор. Шак путранан да он хейн бортанлы гевор. Был пидиш шомол ябала,
тада сазы кыларма пидимелли. Ондан кеве шагибек кеве хадирземе ысталама пиди шомо. Балахынде ана типсе житсесін гына пуштармайырать. Междесесен уны ситкене алмалексесен ол пишердет. Шаванба типсе житсен пуштарадында бара терле шохлы шие берле яба тумаулать тада аккунда сирин бразер курадар. Что-то гезем кешу шавахта унба биде азамла киридалама булать. Терле шучандалы кри курк сембе узгурза. Шагбеке малзине сталама ажазине чернышерде вренкеление, шкулзенчея, каласах раз келет, вон билик пинь ачана дашитре, киле бұрза вренеген земде бұр, ачасем шықлыш калама врене шыны майрақ. Парапан жақ мана вренмелі, ұнда да аға бұрза калама майжук вренмезер. Кашны хейн вұртылығы бұр, шамында каласах раз келет. Институциям, училищезем ергелемелер, варатине бір, кевеенебе малла толы бір. Сирин убра сарнай. Выросла на рожок тещи, междезень майрага рандвачте, на шак малда вырнаштарны, ол майрага. Майрага миндвачка, ол сасса, вайладаган я была. Кеве хадирзембек алан жүхне паллахынде сылы шумай керлі. Хальги чир-жер мұхайынже лыпақ сыл алмалы ябалазен базам. Ачам жазыне биде үтпеве ширпледеген ябалазен. Кам шак кеве хадирзембек алад, ол яланақ байлы чукмана бұлдарад, мүждезесін яланақым сылы шигет. Чирлемеште хальги ұғытралы бақыл биде пызык білдеріші, шаны ғазы барышын. Вылер, калыр, савырыр, туанзене савындарыр, халыға завындарыр. Здесь и обжиг нужен, и долго готовить. Глину я готовлю целый год. И методы обжига совсем разные. Можно вот это в молоке, например, до обжига.
Музыкальный инструмент называется фуяра. Это карпатский музыкальный инструмент. Я как-то увидел его в сети, как играют на нем. Хотел даже выписать. Интересный музыкальный инструмент – это фактически большая дудочка. Его изготавливают из различных труб, из дерева. Играют народы, которые живут в горах Карпаты. Карпатский музыкальный инструмент. Фуяра. Обычно на нем играют и поют частушки. Чуваши свои музыкальные инструменты называли кубас. Чувашсем хозяинки выходят зене кубус тезегалана. Калабр худ кубас, сюрме кубас, вархан кубас, вархаган кубас. Вархаган кубас от был сиренюмра. Был вархать. Шагбек кевигадырне археолог сен Чувашсем штабурын шавырында бұл жерде тупащи. Кулу чынақта азамлы кевигадыры. Сазыгла Россия вара шапламай ба сазыглар мала шул батне шагында чикселар мала да вара сасия вайламать. Купить аллахинки выходят. Тогда глазах мораз келет. Шубашкарда пирин тепхулара. Икшер жылга алла, бишер жылга алла. Шагбек шыңгыравзем, чанзем дуна. Чанзем беде сазы түрлі майлыкларма болады. Калыбыр шагбек хыйм челги шабатте, вара сазы болады, читренме ушлай. Тогда тебер майлы сазыкларма болады.
сазыклар нумайзен, пиде нумай. Аллахинде Чувашсен чырлы халық сенжен, чырлы меслет семейне, чырлы келі қадыр земейне, шағынбағына қалаза формала Чувашсенен жақмар, үтті халық сенде, түдем цивилизациян келі қадыр зем. Тада Чуваш халығы бұл жердегі пулзағурны десе қалама болады, ташта жүрейне, ташта күш сағайны, шау ела, манбада да шекре бұлас. Хам бұрдышыра велосипед ба жүрес көмал биде шампыр жүкіне шуралнычы. Шауынба Чуваш халық езен бұрынды вырына, үтті халық сене чүпчестезе машины бағайзасын құрма биде елі. Ховыр дірсек аянында, шинзелбеде қалашма оғылшы. Шағынба велосипед ба жүрезе түрлі шырде бұлза бұрына. Түрлі халық бақалашына, қалы бар хой бұғынже, Аллахынде шамы қырақ жүкне. Карелине ғайзагенне, Уралда бізене шеде ғайзагенне, Каспий Денис бәтне ғайзагенне, тада Карелий бәтне шеде ғайзагенне. Унжинчен кенегізем шырзақларыны чәнде, бұнда ана құрма болады. Шабы қатыра музей сене кірсе бұрына, кеве қадыры сене, чіпчене, түрлі шинзенбе қалашына, Чуваш сен авалхи история бешігінна, бұрын сене, кемет бұрын сене кірсе бұрына, музей сене балағынде. Шауынбек шүлі сен гына Тавракурым асылыланать, сарылать, кайран бара чун жүреве жүрене, чун жүрев десе бір ерсе күраған не бұру, түрлі шырде болма, Азербайжанра, Казахстанда, Алжи Болғар, бұрыны сене шитсе бұрына, Перевси бұрағане олында үлді ярдет кірі бұрына. Биді қастар ішчен, шак передачына көраған незем, явшыма бұлдарадыр, шак чир-жир бұғы жезден берсе қайзасын, маула да шүйрі бірға. Пиндеді ғұржар 17 жылда Турцияне ғазегенемші. Онда вон билігеміш фестиваль, чер халық езен фестивалі бөлші. Хызен Турцинчи Пиде Павла поэт, музыкшы, Карачагулам дешеді. Шана хавалаза қашны жол фестиваль ертереші, Мерсин гулынче. Онда түрлі халық шутне кереген остажы сене, поэт сене, кеве калаган сене пуштарашы. Шауында мына түнгелче пирин Чуваш кеве хадерсене катартмашкын. Унда сцена жине тухсаларды мырда, кеве калаган сен диван жине ларды мыр, пере пұқсалар шепейді пызық залда халық, марай бір челитпе тухса хамыр ұсталы қақтартырмыр. Еп барауында калазабадым Томшықличпа, Шыбыр калазабадым, Шықлич калазабадым, Мерсин хулыне ерсе бұраған дене, Шықлич парнелерім, пиде кепселдіш таравадылы, шак үтті жол зенжеге хұшынас келет маңында, бұл Мерсин хулые квактиnis херінже бұрнашына, Сири чики бәдінже шивықра. Пиде байлы хула, пызық хула, байлы адаламны хула. Онда хайзен, поэти зене, музыка калаган зене, пиде
хизеплеще, шүле шүклеме дорожаще. Тогда шакта калас келет. Взень музыка енебе ишлеген институциянче, хозяин музыка енебе ишлеген зен профессор зен был. Вот пирин галабар, кислебе галаган, шыбырба галаган профессор знам, штажи, щупы зем, шалынба калазах варс келет, пашалық шайынче, пирин хамырын кеви хадерзене шиклемели программа зем булзасын биделай пулмалаче. Баланде хамыр тилден ишлеген жинзенде чуваша унда бо, но взен сайра, взене шиклемели пулышмалла, патшалық шайынче. Бара ема хамыр чуваш халыхин кеви хадерзене шакместитпе кына шүлеле шиклеме булдарат бар. Турцинче мерсин хулинче Азербайжандан буныче, Казахстандан буныче, Болгардан буныче, ыты ной халық сенчен буныче. Взен хозяин кеви хайрызенбе калаганзен профессионал зен, время скирзен. Иван жағында чуваш халықын жен яжбе буныскер хамжайба времени чинанчах. А онда бізден школа зем бол, институт зем бол, институциян же врендеші хызен, кеви хадырзенбе калама, ұсталама врендеші. Пирин барашел булинде унбек институциян щука. Монопеди келіші Азербайджандан келіне профессор САС ятлы кеви хадырбе галаганскер. САС бол пирин чувашсен струнный инструмент теперь. Фестиваль будет. Гусли перезвон чудесный явно. Пидем брахери фестиваль. А фестиваль не тухле пирин чувашсен пер остагна прохиража тухле. Был халь авалхи кислебе галаре. Кисли варашимны зегаймада бушлана. Был хайнетельный бренеген инде хираджа. Патшалық шайынче она билегалас пулжаганда жүр. А кунда ыты шыржу земжен кийінде профессор зем кевегалаще. А пирин вара хайнетельный времени, хайнетельный калама времени, хайнетельный посталама времени, постазышы зене кына курат бар. Чынақта пиде шак иже малавла тысса бурас тезесін, калы бар чуваш тюргине хальпиде пухма бушларыш. Музейде бар, шак чуваш тюргине посталама врентмели шкул земде ужашын. Лыбақ шагынбек кеве галаган, кеве каламавли хадерзине осталаган, мастерской зем ушмалла, школ зем ушмалла, варатин хамрын чуваш халыгин кеве хадерзембе маула гаймар ударат бар. Нумайш сем калаще чуваш халыгин калабар сірме булбыз. Он чувашын яжиде бол, сірме булбыз. Сірзе каламавли булбыз. Хальхи вағыдыра Италинжи маштарзен сірме булбызем педем тенжеле сарылна, она хаклаще, пиди хаклавызем. Италинжи маштарзен сірме булбызем милле калаще хана, дияжи милле, зем калаще, Булгари деші. Палхар халыгинчен иліне кеве хадере, пиринчен иліне кеве хадере бол, сірме булбыз. Тада бархаган булбыз терім каларым ғанде, кудавыл авалхи чувашсен кеве хадере. Тада Шотландия патшалыгинче маштарзем калаще, шак хозяинінде балынкине азинче иліне деші. Азинче бұрынаган халқсынче иліне деші. А пирин чуваш халыге бол азинче бұрында елі калал. Тимше иги бин жолка алығалы бар. Вадамыра. Шауынға кулчынақта пирин
авалхи, чуваш халахин, кеви хадерзем. Пөдемшілік алазасын, пөдем түнжери халық сен кеви хадерзем. Межінде сен, кашни халық, үтті халық бе бірлер худшынса, бір-бірінжен веренне, ұсталама, калама веренне, бұрттың ғызембе, Аллахынде калашса маштырызем, ыстызем, бір-бірінбе калашса худшынса, бұрттың ғызембе баны. Шалынба калама болады, чуваш сен делізем, кеви хадерзем, үтті халық сенде. Калы бір пушкыртсем калашы, хызен шықлышне, курай теші, курығын жейінді башы. Курай бұл кепше еврлі курық. Кавказрада шап меслетпе калашы, чуваш семде каланы, междезен пирин халық Кавказрада болыны, пушкырсамда да бірле худшынны. Шауынба бұр кеви хадері деу, педем халықын кеви хадері зел. Чуваш сенде баллахынде. Для чего надо изучать музыку чувашскую народную? Чуваш халықне бірінші жыва. Үтіші жылземжен келсе, пиден умай, ұсчақсем, чіпчеме келеші, віренме келеші. Чуваш чүнгене чіпчеші, история чіпчеме келеші. Шам вақытрақ кеви хадерзене чіпчеме келеші. Калы бір нумай ақмар, келечек Китайға. Бізден өмінше кеви хадерзенбе гүлярым, калазабадым, мүлле ұсталаны егірартын, мінден ұсталаны егірартын. Бізден биде қызықланса етілереш. Каламада биденче шап кеви хадерзенбе видеода ингерсе қареш. Үтіші жүрсен жеңде кереші. Вот ачы-бежізен бе кереші. Парачы мамада келчеде Европаран. Парапан шапкалады. Тытреде шыр еппибе шапкалеман парапана шыршиде брахы. Вот мелегалас. Взем тыца да болман bu беке бана. Взем же интересного, кызыклы, выляшын, калашын. Шанба глаза вас келет, пирень, шак кеви хадерзене малла, адамдар малла. Взене хамырым, ажап-жазене, бұнуксене, кыдарца формалла. Взем малла қысса бычыр, шак қысталыға, калама веренчер, үті шыржылзен умінче, пирин калаза намысланмаламар, кыдартмалла, мынашланмаллы темде бұл. Маула да шақла бұлдырчы.